yaba bo mu burasirazuba bwo hagati n'abo mu burengerazuba bw'isi bagiye kure mu bumenyi n'ikoranabuhanga, ariko burya ngo ntirijya inama na muntu. Amamodoka za rutema ikirere n'ibyogajuru umunsi ku wundi birasandara. aho isi igeze kuri ubu, mwene muntu ayoborwa buhumyi n'ikoranabuhanga rigaburira abatari bake, rihitana benshi. Bifashishije imbuga nkoranyambaga, hari kandi n'abashukashuka kugeza n'ubwo babaha amakuru ashobora gutuma bamenya amwe mu magambo y'ibanga bakoresha, ayo bita password. Abo bose ntibigeze bita ku ngufu z'umurengera mwene muntu atakaza agura ibikoresho byabo by'ikoranabuhanga, bahitamo kumutanga mu bigo byinshi by'ubutasi akorwaho amaperereza atandukanye bishobora no kujyana ubuzima bwe. Uko imyaka yicuma niko abantu barushaho kwaguka mu bitekerezo, bagafunguka amaso bashakisha inzira bafasha koroshya ibyo bakora binyuze mu ikoranabuhanga ryabaye nk'indorogomo y'iterambere y'abatuye isi. Ibi n'ibindi bikubiye mu ikoranabuhanga, kurikira ikiganiro Hirya y'Imboni. Ni ikiganiro uzajya ukurikira kuri radiyo Huguka buri wa gatandatu saa moya. Mu ikoranabuhanga tujya kure. Hashize imyaka miliyoni 65 habayeho irimbuka ry'isi. Irimbuka ry'isi mvuga ntago ari uko isi dutuyemo yarimbutse, ahubwo ni bimwe mu bigize byagiye bizimira birarimbuka biburirwa irengero burundu. Ibi twavuga nk'ibinyabuzima byagiye bibaho mu myaka yo hambere, ariko n'ubu ngubu ukaba bishaka bibura. Ni naryo ryatumye habaho izimira rya dinosaur. Gusa iri rimbuka ryo ryatewe n'ikibuye cyaturutse mu isanzure kikisekura ku butaka mu muhora wa Yucatan, aho cyaje kuzamura ibyuka bibi n'amamiliyari y'ibice by'amabuye byahumanyije ikirere, byatumye habaho izimira ry'ibinyabuzima bitandukanye harimo n'ibimera ndetse n'inyamaswa. Iri zimira ryabayeho niryo twita kurimbuka kw'isi. Gusa kuri ubu isi ihangayikishijwe n'irimbuka rishya ry'isi yikanga buri munsi, rishobora guterwa n'ibikorwa bya muntu. Ahangaha ndabibutsa gatoya ku ishyamba rya Amazone riherutse kwatakwa n'inkongi y'umuriro, bashyira mu majwi aborozi ndetse n'abahinzi bashakaga aho bahinga, abandi bashaka aho bororera amatungo yabo. Iri shyamba ryari rigize 20% by'umwuka duhumeka. Aha ntiwabura kuvuga ko kuba ryari riri gushya biri gushyira mu kaga ubuzima bwa muntu. Byabere twise irimbuka ry'isi. Iri rimbuka rishya rivugwa ryo tuza kuza kugarukaho, turaza kuza kwifashisha ibinyamakuru bitandukanye turebere hamwe mu myaka 50 ibizaba biri kuba mu isi. Turarebera hamwe imyaka 50 iri imbere kuzamura n'ibiki bizaba biri kuba ku isi. Gusa ibinyamakuru bitandukanye bihuriza ku kuba nta kizima kizaba kiri kubaho, kuko byose bizaba biri kuza bishyira ubuzima bwa muntu mu kaga. Turaza kuza kwifashisha ikinyamakuru Mysterium.com, turifashisha kandi icyitwa Science National Geographic.com, Washington Post yabyanditseho, Cosmos Magazine yabyanditseho, The Conversation yabyanditseho, Britannica yabyanditseho. Ibi ni ibinyamakuru byose byagiye byandika kuri ibintu tugiye kugarukaho muri iki kiganiro cyacu, bagaruka kubizaba mu myaka 50 iri imbere kuzamura. Ibi neza birahura n'ikibazo twabajijwe n'umukunzi w'ikiganiro cyacu Hirya y'Imboni, aho yatubajije ko twazamukora ku kiganiro kigaruka mu bizaba mu myaka 50 iri imbere kuzamura. Twamugereye kuri iyi ngingo rero, nimvuga ihangayikishije imitima ya benshi, yaba abayobozi ba za leta zikomeye ndetse n'izoroheje, imiryango mpuzamahanga ndetse na buri muntu wese wumva izi nkuru. Ikiremwa muntu kuri ubu nicyo nyirabayazana y'irimbuka rya none. Iri rimbuka rihangayikishije isi yose. Bivugwa ko mu gihe cyose ikiremwa muntu gikomeje umuvuduko kiriho mu kwangiza ibidukikije, 1/2 cy'amoko atandukanye y'ibinyabuzima kizaba cyarimbutse mu myaka 100 iri imbere. Ibi birahura no mu myaka 50 iri imbere bizaba bimaze kuba. Ibi ndabihuza n'ibindi bitari bike twiteze muri myaka 50 yo hambere cyangwa 100 iri imbere. Byose kandi biraca amarenga ko bizagirwamo uruhare n'ikiremwa muntu. Iki ni cyo cyambere cy'ikiganiro cyacu kigaruka kuri iyi ngingo. Nge nitwa Peter Clever Nizeyimana. Iki ni ikiganiro Hirya y'Imboni. Are you ready for something new? 105.9 FM. Get ready to experience the sounds of Huguka.
Ibi bizaterwa n'iyanduzwa ry'ikirere, kwiyangiriza ibidukikije, ubuhigi ndetse n'uburobyi bukabije, wiyongereyeho n'imihindagurikire y'ikirere. Mu nkuru y'ikinyamakuru cyitwa theconversation.com twanababwiye ko tuza kuza kwifashisha cyane muri iki kiganiro cyacu, byanditswe n'umunyamakuru witwa Matteo Wells. Ifite umutwe ugira uti Which species will survive the Earth's 6th mass extinction? niyo kwa 22 Kanama 2015 yagiraga iti abahanga berekanye ko isi iri kwinjira mu irimbuka rya gatandatu, kandi irimbuka riteye ubwoba kuko ikiremwa muntu nacyo kizabigenderamo, kikabigenderamo ariko kandi kikabigiramo uruhare, kuko kizaba aricyo nyirabayazana mu kugira ngo habeho irimbuka rya gatandatu. Wakibaza ese kuki byiswe irimbuka rya gatandatu? Ese rya mbere ryabayeho ni irihe? Irimbuka rya mbere ryabayeho tuvuga ntago ari uko iyi si turiho yaba yararimbutse ntitubimenye, ahubwo ni bimwe mu binyabuzima byarimbutse ndetse n'ubwoko bw'ibimera tutari kubona kuri ubu, nibyo bita irimbuka rya mbere ryabayeho. Ubusanzwe ni irimbuka ry'ubwoko runaka bw'ibinyabuzima, byaba inyamaswa cyangwa se ibimera. Bivuga ko byabayeho mu gihe ubwoko bw'ibinyabuzima bugaragara bugenda burimbuka bitewe n'imbaraga z'ibidukikije, environmental forces zitandukanye, nko kumagara kw'isi, imihindagurikire y'ikirere n'ibyazwa musaruro rihambaye ry'ibinyabuzima bitandukanye. Gusa rimwe na rimwe iri rimbuka rishobora guterwa n'imihindagurikire mu iterambere ry'imibereho y'ikinyabuzima runaka. Mu ndimi z'amahanga babyita evolution. Urugero rwa hafi ruratangwa n'abahanga mu bya siyanse, aho bavuga ko bimwe mu binyabuzima byarimbutse bivuga mu myaka 100 ishize. Iki ntigiye bivugwa ko kimaze imyaka isaga miliyoni 2 kibaye ku isi. Bivuga ko cyabaye mu bihe byo hambere. Ni mu bihe byo hambere nibwo bavuga ko ibi byabayeho. Muri iki gihe cy'urubura ngo cyabayeho cyamaze imyaka isaga 100. Bivuga ko habayeho guhura kw'igice cyo mu ndiba y'inyanja kigizwe n'umucanga, ibumba ndetse n'ishwagara, ndetse n'agace kandi nanone kari karimo produit organique nk'iyo twakita MPRS 250 ku ntombe ya Monte San Nicola, ni mu karwa ka Sicily kari mu Butaliyani. Byateye ukwivumbagatanya gukomeye muri za rukuruzi z'isi. Ibivuga ko iyo ari fenomene yateye kurimbuka kwa 40% by'ibinyamabere binini muri Afrika, ndetse n'irimbuka rya 70% ry'ibinyamabere binini muri Amerika y'Amajyaruguru, Amerika y'Epfo ndetse na Australia naho biza kuza kuhaba. Kugira ngo havugwe ko turi kwinjira mu irimbuka rya gatandatu, bivuze ko habayeho irya mbere kugeza ku rya gatanu ndetse n'iri rya gatandatu turi kuvuga. Uribaza uti ibi byakurikiranye gute? Irimbuka rya mbere ryiswe Permian extinction. Kuva ribayeho bivuga ko hashize imyaka isaga miliyoni 266. Iri rimbuka ryahitanye 95% ry'ibinyabuzima byo mu mazi, 70% ry'ibinyabuzima byo mu butaka, harimo ibimera ndetse n'udukoko ndetse n'ibinyarutirigongo. Mbanjirije kuri aya marimbuka yo hambere yabaye ku binyabuzima kugira ngo nkumvishe irimbuka rya gatandatu tugiye kwinjiramo mu myaka 100 iri imbere bihure neza n'ibyo umukunzi wacu yatubajije. Irimbuka rya kabiri hashize imyaka miliyoni 444 ribayeho. Iri naryo ryahitanye imiryango 25 y'ibinyabuzima byo mu mazi, ndetse rinatwara 45 ry'ubwoko bw'ibinyabuzima byo mu mazi. Irimbuka rya gatatu ryo ryiswe Cretaceous Territorial. Bivuga ko hashize imyaka igera kuri miliyoni 65 iri rimbuka ribayeho. Abascientifique bamwe bavuga ko ryatejwe n'ikibuye cyagonze isi, abandi nabo bakavuga ko ryatejwe n'iruka ry'ibirunga ndetse n'imihindagurikire y'ikirere. Bivuga ko 80% by'inyamaswa n'ibimera byahatakariye. Muri ibyo harimo nk'inyamaswa ya dinosaur. Ibi bigaragara cyane muri Amerika y'Amajyepfo. Irimbuka rya kane ryiswe End of Triassic extinction. Bivuga ko hashize imyaka miliyoni 210 ribayeho, ngo ryaba ryaratejwe n'imihindagurikire y'ikirere iri ku muvuduko ukabije cyangwa se asteroid. Ni ikibuye cyagonze isi.
aho 20% ry'imiryango biba mu mazi byazimiye, naho 76 by'ibiremwa byose muri rusange byarapfuye. Ibi byabaye mu gihe kingana n'imyaka 10,000 ari nabwo habagaho iremwa rya dinosaur. Ibi byose kuba haragiye harimbuka ibingibi tubigereranya n'irimbuka isi yagiye ihura naryo, gusa n'irimbuka ryagiye ryibasira ibinyabuzima ndetse n'ibimera. Abahanga bakavuga ko ari irimbuka ryagiye ribaho ku isi. Devonian extinction ni irimbuka rya gatanu. Kuva ribayeho bivugwa ko haba hashize imyaka ibarirwa hagati ya miliyoni 407 na 359. Iri ryahitanye hagati ya 15 na 20% ry'imiryango y'ibinyabuzima byo mu mazi ndetse na 80% by'amoko atandukanye y'inyamaswa. Aha ubwoko bw'ibinyabuzima byo mu mazi nka Broshpad, Corals, Conodonts, Trilobites byarazimiye ku kigero cya 46%. Iri ni irimbuka rya gatanu ribanziriza irya gatandatu turi kwerekezamo mu myaka 100 iri imbere. Nyuma y'ubu buryo bw'irimbuka bugera kuri butanu, ubu haravugwa icyitwa irimbuka rya gatandatu, Sixth Mass Extinction, ryahawe izina rya Human Induced Extinction. Bivugwa ko kuri ubu ubwoko bwinshi bw'ibinyabuzima bumaze kubura bitewe n'ibikorwa bya muntu byo kwiyangiriza ibidukikije karemano. Igipimo cya none kivuga ko ibikorwa bya muntu mu guteza irimbuka rya gatandatu kikubye inshuro 1000 kurusha irindi rimbuka ryabayeho mu mateka y'isi. Bivugwa ko ibi byose biterwa n'ubwiyongere bukabije bwa muntu, aho bivugwa ko abantu biyongereye ku buryo bukabije cyane, dore ko mu mwaka w'1850 isi yari ituwe na miliyari 1 y'abaturage, naho mu mwaka w'1930 isi yari imaze kwikuba kabiri, aho isi yari ituwe na miliyari 2. Mu mwaka w'2000 isi yari ituwe na miliyari 6. Namwe mu mbarire inshuro abantu bari batuye isi bari bamaze kwikuba. Byitezwe ko izaba ituwe na miliyari 10 mu mwaka wa 2050. Harabura imyaka mike kugira ngo uyu mwaka tuwugeremo. Mu cyegeranyo cyakozwe na NASA bavuga ko n'ubundi kwinjira muri rimbuka rya gatandatu n'ubundi bisa nkaho ikiremwa muntu cyabigezemo uruhare, kubera ko hari ibyuka byinshi byinjira mu kirere bigahumanya atmosphere. Abashakashatsi benshi bizera ko buri rimbuka ryabaye ku isi ryagize ingaruka ku ihindagurika kw'ikirere, aho ibyuka bibi byinjiraga muri atmosphere. Ese uyu munsi niki kiri kuba dushingiye ku bahanga muri siyansi bavuga ko ririmbuka ryatumye hari n'ibinyabuzima bizimira? Ibi byose bihamya ko twinjiye mu irimbuka rya gatandatu ku isi. Kuri ubu ibyuka bihumanya ikirere bikomeje kwinjira muri atmosphere ku buryo burenze uko ibihe byahoze. Uko abantu barushaho kwiyongera ni nako bongera isenywa ry'ibidukikije. Urugero nk'ubu ku mugabane w'Uburayi bivuga ko 1/6 cy'ubutaka bwaho aricyo gisigaye kitaraturwaho ndetse kitaranakorerwaho n'imirimo ya muntu. Ibi byose bigenda bishyira ibihugu bimwe na bimwe mu kaga. Ibi bikatujyana ku yindi ngingo neza ihura n'iki kiganiro cyacu hirya y'imboni, bigendanye n'icyo umukunzi wacu yatubajije ngo tumubwire mu myaka 50 iri imbere isi izabihagaze ite, ibihugu bimwe na bimwe bizabihagaze bite. Ku cyerekeranye n'ibihugu cyo nuko mu myaka mike iri imbere nta peteroli izaba ikirangwa muri Arabia Saudite. Arabia Saudite izaba hite nta peteroli ifite. Impungenge zitandukanye ndetse n'ibigo birimo imwe mu mabanki ikomeye ku isi, City Group, zageze naho zitanga umwaka ntarengwa ko peteroli ya Arabia Saudite izashira ikazashira mu mariba yayo. Bose bahuriza ku mwaka wa 2022. Haryeho nteza amatwi turabura imyaka ingahe kugira ngo uyu mwaka tuwugeremo? Igisubizo cyandika ibi biri muri bimwe bizaranga imyaka 50 iri imbere turi ku isi. Hari byinshi byashingiyeho mu kugaragaza ko Arabia Saudite izaba nta gitonyanga ifite mu mariba yayo ya peteroli guhera muri 2022. Iki gihugu kiri kugira ubwiyongere budasanzwe bw'abaturage, dore ko gituwe na miliyoni 28 n'abantu 300,000 by'abaturage. Ubushakashatsi bwakozwe muri 2012 mu gihe mu mwaka wa 2000 iki gihugu cyari gituwe n'abantu basaga miliyoni 20. Ibi rero biri gutuma ikoreshwa ry'ingufu rizamuka ku kigero kidasanzwe, kuko nk'ikoreshwa ry'umuriro w'amashanyarazi buri mwaka ryongeraho 80%. Ibi bigashyira mu kaga igihugu cya Arabia Saudite cy'uko ukwiyongera ko gukoresha ingufu bizatuma mu mariba yayo nta gisigaramo.
mu bitwara umuriro mwinshi w'amashanyarazi w'iki gihugu harimo ikoreshwa ry'uburyo bwo gukonjesha amazu bitewe n'ubushyuhe buba muri iki gihugu. Usanga buri gihe barenga ikigero cya degere Celsius 40. Ibindi bitwara amashanyarazi menshi harimo inganda zishinzwe gukura umunyu mu mazi kugira ngo abashe gukoreshwa zikomeje kwiyongera cyane. Rero ibi byose biteye bitya mu gihe umuriro w'amashanyarazi wose ukoreshwa muri iki gihugu ukomoka kuri moteri zikoresha mazutu. Mu gihe cy'izuba ingaruka z'ibi ni uko muri iki gihugu buri munsi hakoreshwa utugunguru miliyoni 3. Utugunguru twikubye kabiri ugereranyije no mu mwaka wa 2000 mu gushyushya amazu ndetse no ku binyabiziga by'abanyagihugu. Ibi rero bihita bigabanya amafaranga y'iki gihugu cyinjiza kuko bituma kigurisha hanze yacyo tugunguru dukeya ugereranyije n'utuba twakuwe mu mariba ya peteroli buri munsi. Ubukungu bwa Arabia Saudite bushingiye kuri peteroli gusa, mu gihe ibindi bihugu nka Qatar, Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu zirimo umujyi wa Dubai zatangiye kwitegura ibihe bya nyuma ya peteroli ubwo izaba yarashize mu mariba yabo uko bazaba babayeho. Gusa ikindi ugomba kumenya nuko mu myaka 32 iri imbere imihindagurikire y'ikirere izatuma abantu bagera kuri miliyoni 140 bahunga ibihugu byabo. Ingaruka z'imihindagurikire y'ikirere zizatuma ibice bituwe cyane bisigara nta bantu babirimo nk'uko ubushakashatsi bubigaragaza. Kugeza mu mwaka wa 2050 abagera kuri miliyoni 140 bazahunga ibihugu byabo. Ingaruka mbi z'imihindagurikire y'ikirere zitateza igabanuka ry'abantu mu turere dutuwe cyane nk'uko ubushakashatsi bwakozwe na Banki y'Isi bubigaragaza. Kugera muri 2050 abagera kuri miliyoni 140 bazahunga ibihugu byabo kubera ubukene ndetse n'ibindi bizabikomeje kuza kugariza isi. Imihindagurikire y'ikirere iterwa n'ibyuka bihumanya ikirere bigatuma n'ibimera bimwe na bimwe bigenda bigabanuka. Bizatuma nanone abantu bagera kuri miliyoni nababwiye haruguru bahunga amapfa, inzara izaba iri mu bihugu bigiye bitandukanye. Ibi bikazaba mu myaka 32 iri imbere nk'uko Banki y'Isi bitangaza. Raporo ya Ground World ivuga ko imihindagurikire y'ikirere isobanura neza ko ibihugu biri mu gace k'ubutayu bwa Sahara, amajyepfo ya Aziya ndetse na Amerika azagerwaho n'ingaruka mbi kurusha ibindi ku isi mu gihe ikirere kititaweho ngo gikurikiranwe neza mu buryo mpuzamahanga ndetse n'ibihugu biboneka muri ibi bice bitatu twavuze haruguru. Mu myaka 32 iri imbere abarenga miliyoni 10 bazahunga ibyo bihugu biboneka muri ibyo bice nihatagira igikorwa ngo byibura bashyireho ingamba zikumira yangizwa y'ikirere. Kugeza muri 2050 igice kinini cy'abantu bazaba barahunze biturutse ku ibura ry'amazi, ibura ry'ibimera ndetse n'imyuzure iva mu nyanja. Gusa ikindi wamenya kizaba mu myaka 50 iri imbere nuko umuntu wa mbere byibura ashobora kuzaba yagiye ku mubumbe wa Mars. Ibi ngo biteganyijwe ko byibura bizaba mu mwaka wa 2039. Imyaka irenga 60 irashize abahanga basohora inyandiko zivuga ko igerageza byo gushaka uko umuntu yajya gutura ku mubumbe wa Mars umwe mu isanzure ibonekamo ibintu bifatanye isano no ku isi. Abahanga bakomeje kugenda basohoreza inyandiko, ariko kuri ubu baratangaza ko byibura muri 2039 nibwo ibi bintu bishobora gukunda. Inzozi za muntu zikaba zigezweho byibura ko ashobora kubona ahandi yatura. Gusa NASA yiyemeje ko bitarenze mu mwaka wa 2024 umuntu wa mbere azaba byibura yongeye koherezwa ku kwezi. Nyuma yaho hashize imyaka 50 uwitwa Neil Armstrong gakandagije amaguru y'abiri kuri uku kwezi. Umwe mu bashinzwe laboratoire icukumbura uko imiterere y'ahazaza izaba imeze ukora muri icyo kigo cya NASA yitwa Johnson de Houston ndetse n'uwitwa Robert Howard. Aba baheruka gutangaza ko urwo rugendo rushobora kuzatangira muri 2027 ariko ko batabyizeye neza cyane kuko umuvuduko ugaragaza ko kugira ngo bigende neza ko byaba byiza byibura uru rugendo rukizwe muri 2037. Gusa izi ni indoto za muntu z'uko umuntu ashobora gutura kuri Mars ku mubumbe ugize isanzure. Ibi ngibi biri mu bikubiye mu gice cya mbere cy'ikiganiro twari turi kubagezaho turebera hamwe byibura mu myaka 50 iri imbere kuzamura n'iki kizaba kiri kuba ku isi n'iki kizaba kiri kugerwaho. Twandikire kuri Facebook page yacu Hirya y'Imboni tugutegurira izindi ngingo zigiye zitandukanye zirebana n'ikoranabuhanga ndetse n'ubushakashatsi bundi bukomeje kuvumburwa ku isi. Iki ni ikiganiro Hirya y'Imboni, ni ikiganiro cya Radio Huguka mugikurikira kuwa kabiri saa moya za nimugoroba ndetse no kuwa gatandatu saa moya za mu gitondo. Nge nitwa Peter Clever Nizeyimana, tuzasubira ubutaha.
yaba bo mu burasirazuba bwo hagati n'abo mu burengerazuba bw'isi bagiye kure mu bumenyi n'ikoranabuhanga, ariko burya ngo ntirijya inama na muntu. Amamodoka za rutema ikirere n'ibyogajuru umunsi ku wundi birasandara. aho isi igeze kuri ubu, mwene muntu ayoborwa buhumyi n'ikoranabuhanga rigaburira abatari bake, rihitana benshi. Bifashishije imbuga nkoranyambaga, hari kandi n'abashukashuka kugeza n'ubwo babaha amakuru ashobora gutuma bamenya amwe mu magambo y'ibanga bakoresha, ayo bita passwords. Abo bose ntibigeze bita ku ngufu z'umurengera mwene muntu atakaza agura ibikoresho byabo by'ikoranabuhanga, bahitamo kumutanga mu bigo byinshi by'ubutasi akorwaho amaperereza atandukanye bishobora no kujyana ubuzima bwe. Uko imyaka yicuma niko abantu barushaho kwaguka mu bitekerezo, bagafunguka amaso bashakisha inzira bafasha koroshya ibyo bakora binyuze mu ikoranabuhanga ryabaye nk'indorerwamo y'iterambere y'abatuye isi. Ibi n'ibindi bikubiye mu ikoranabuhanga, kurikira ikiganiro Hirya y'Imboni. Ni ikiganiro uzajya ukurikira kuri radiyo Huguka buri wa gatandatu saa moya mu ikoranabuhanga tujya kure.